Halo teman-teman, hari ini kakak mau mencari mainan nih. Kira-kira ada mainan apa aja di sini ya? Let's go, kita cari. Ada di mana nih mainan nih? Wih, apa ini? Kakak mendapatkan ondel-ondel polisi nih teman-teman. Ada ondel-ondel polisi sepasang. Ayo teman-teman, kita selamatin dulu teman-teman. Wih, kita taruh di sini dulu teman-teman. Oke, kita cari lagi. Ada di mana lagi ya mainannya ya? Coba kita cari teman-teman. Wah, belum ada teman-teman. Coba kita kesini. Wih, apa ini teman-teman? Ada ondel-ondel lagi teman-teman. Dapat ondel-ondel sepasang. Wih, cakep-cakep teman-teman. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman. Wow, sudah dapat 2 pasang nih teman-teman. Kira-kira ada mainan apa lagi ya? Kita cari lagi teman-teman. Ada di mana ya? Wih, apa ini teman-teman? Ada ondel-ondel pocong di sini teman-teman. Wih, keren sekali. Kita selamatin lagi teman-teman. Kita simpan lagi mainannya. Kita taruh di sini dulu. Wow, keren sekali teman-teman. Kita cari lagi. Ada di mana lagi ya mainannya ya? Coba kita cari teman-teman. Wow. Wih, ini teman-teman. Ada lagi teman-teman. Ada ondel-ondel pocong lagi nih, warna putih dan warna hijau. Wih, keren. Kita taruh lagi teman-teman. Kita taruh di sini. Wow, sudah dapat banyak nih teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.